izin keluarga besar Padiangan, saya Lurah Tiga Raja. Kebetulan Pak Simorangkir nggak bisa ke Lurah Tiga Raja. Pak Simorangkir, kami Lurah, staf besar Padiangan tetap diberikan penghiburan dan tetap kuat. Dan kami juga berharap acara untuk penghiburan dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi kami menyatakan turut duka cita. Terima kasih. Amin. Mulai manusia kesempatan ada di kami. Perjuru sekali kami mohon maaf atas keterlambatan kami kemarin di Parkerejuan. Jadi terlambat kami ala Parkerejuan ini acara benang saya. Jadi untuk menyingkat waktu, produk kami uduran sian rumah Parkerejuan nih, hela nih amang nong merjumulun di masih Koramil Parapat pulang au dan Ramil Parapat. Jadi keluarga besar Koramil Parapat turut berduka cita atas meninggalnya Damangon dari Tahulong Yon. Jadi suang-suang dengan kami tuaka keluarga Inong na ditinggal lot, mudah-mudahan dapat berhiburan satu pemakaman. Sotik sosadia di mahatasak kami mangida berharuan naga ngisongan na kita kecepat untuk Pak Simorangkir beserta Ibu. Jadi kedatangan kami ya ada sesuatu ibarat sosial lah dari kantor kita, nanti akan kami persembahkan atau kami berikan kepada Bapak Simorangkir beserta Ibu. Sekali lagi kami ucapkan kami keluarga besar Koramil 11 Parapat turut berduka cita. Jadi mau lihat mana dia mata mau lihat mana kita salihuna bila nami dengan Nicholas menang bini penjangan solekku dohok kuinang rodo kami sian dengan alumnimo Santo Mikael atau sian bolong molo betu sono karor nami lekku lasmaro hamuna torok supiga kami naro memang kahita na tayo di na kasugit masay lasrohan nami sian sekian ratus sila sa alumni mga rato dusudi wala kami na natinggali utamang umahami ni. Jadi haroro nami siya alumni Santo Mikael buahon na dohami sisa dalas niroha do sisa daduk niroha bilay nami si Benny dohonon nami masongon hatangin na tua-tua lekko duluk ni si Malungon main na duluk ni si Mamora atau masayang ka nalungon sa Roma at dalas niroha gabi ibuli-bulian ni nagwetuan taon saya dapat maka sila niroha di hangu di pangaratuan tinggi-tinggi hamamang magbigay grup tayo kalau kami na ikutawan, umani, sumunina, lugo niya riyam do. Jadi, anong luhuwag kami sa hukat ini Frans Bunga, lekku, molotong susadia bay, o dik sumula ataon, kulang kan pala tuzion, saya simay tusira, tongi may tutula pa, mo lain namin. Sinuboti mahami lekku do inang, do keluarga sa luhut na pardongan mauliate. Kami, gabi rosa nami, gabi marosa. Asa marsisiuga kami do lain namin si Benyon do keluarga sa luhut na kamu mana upar musia mang ano upar musia namin salat kau
tinggal mahamudi ramot itu atau bila menjalankan tugas. Saya tiruan nabal gawaman, mungkin di bawah pun namangon, nang holat di bawah polisi Murankir B. Kanina sa mga gabi arak negara. Di bawah pemangkuan di sini koras, mungkin di cita-cita ka do, ikaw sa namangon. Karena ni bos mga nabi, nang binamula pa kapang di ramot itu, mau menjalankan tugas pula. So ini bahami na maubigan kolom nabi, dengan mapadalan sa derion. So ini bahatak ang pusat kami. Pangulian ni naman tinulohon, najay si Mancorong doon ng golan. Sinang kita ula-ula marpaw. Asa sarama pertong tukudohon, ula-ula na marpaw. Siya nang kurta padiangan. Papa naman tinulohon, sinaza. Naksoni ni ita po para niya puta. Pangulian na poso, Rasa sa nakpagaling sarang biyutaw. Lubang Kaul, Naksoni ni Libo, Guru Bere kasi nabi. Lubang, si Tangga, Manggolan, si Laban, si Hoping doon si Toha. Sa naman pertong tukudi sa orang nabi. Abang permusin namin. Gabi, gabi Rasulami, gabi. Ron mahami manabot abang mo pinopreyang boro nami o. Padaw masud amang. Mula-mula narpasopa do lihat-lihat abang. Padaw mamang saro hami. Satu so kita kami. Mga gadi mo guro. Boro padiangan roro hami. Ula-ula marpaw nang ula-ula sa luhut. Songon mata ni Boraspir nang ibasa niya ka natulang muna. Pirin na bok ibaw-baw patsarawan. Pirin masaluhut. Todi ni hamu pinoparnya ang boro nami on. Luju-luju man pasamotan. Jadi song kami ang boro-roro kami so sudi orang ula-ula perjoro nami na turut dari berduka cita. Di permijur ni amang boron, ima di persorma tuan naon. So kami ula-ula martangyang dudu tuhani anggiak ma tubiu terapun sa lupa pinoparna dala terlumubi ulaiku ilai Nicolas utapku ilai naik si pasatong namin masomon ulos pergi dia pasu-pasu may siap kami alian mo pasu-pasu na sa namang kalibatar sa tayo somon ulos pergi dia nakapagpuro namin. Jadi sonima da anggo poda sama dia poda tiki nguluna inay motamu nagabisulo di perguluamu maka pali poda i romahami hula-hula ni akka naman hamarangi siya namang buro nami opong Nicolasor pasaton tangyang tuhamu imagino parang natutuaw dua anak
5 boru. boru 7 sudi. Tapi sugo permusikannya soal. Iya, tutup dengan masuk sila bersuara. Iya, masuk bursa kanan, satu bursa puda. Iya. Bergeser, Iya. bergeser, Pak. Mangududi. Persanggoman langsung tuh paho pangguari do paho pusian anak be. Paho pangguari masuk mahujul sini Nikolas. Mana Nikolas? Paho pun siap buru masuk matujulung Cepat, cepat. Nikolas baru paho siap baru. Sada. Maju dulu. Langsung. Iya. Paho pun siap buru. Ah. Paho siap Masuk. Belas maruhamda, siap kami kasih bantu hamda. Tinggal 2 menit naik. Masuk. Opung Niklas masuk 7 lo. Opung Nikolas. Orang. Dulu kita nabi. Gabi pasal satu lo. Sada. 2. Loncat. Masih pasangan nak. Iya. Person. Sadanari. Berta. Serah tu ber. Berapa pemamu? Aduh. Pemamu. Ini dong. Iya. Jangan mau tinggal. Banyak di sini. Iya. Oke, Pak. Aku nak kembali. Utor dohami taringok mangin siang hula-hula pengulian nomor tinodohon do opung Nikolason. Dan rang-rangan nami saat tugi dan itu honon nami memburu. Berguli-guli do para datang. Umbanay manang nabi hape ho inabukulan na pinahot di sitidangi hot ulaw ni asuhuton adong doha mo na marhamarang geraja panuturi. Pasahat. Siya kamu do haroro nami. Malutung sokot dia penuh sira marhami ang angin na margorsi matuam sa luhut na ng iboto. Ulo solong ko pakihami. Manang marhiti ho siya pamatang mo may pasatam ni pasatam mo tuhan usuhuton igot ni rohamu manonake berguli-guli para datan. Naisipan sa ato namin ulos amang pahitian ni pasu-pasu namin po pangulon namin o 5 na sa damay gubernur namin apa na yung haraang mga kuho. Oke. Lanjut. Ulung jalan langsung bergeser. Maju, maju. Iboto ni. Iboto anak. Mau siap buru. Iya. Oh iya. Pulau tong perikian ni pasok-pasok di mana tong abang guru. Alay lipong. Ito namin mah do lay amasip per nasada. Baru anaknya abang guru pasang goma sa sada. Jadi, Baru guru iboto ni lekor sada. Kalau pangwari sada. Maju mana sada? Nah, maju anak sada jauh. Kalau musa boru sada. Semua tadi. Langsung mereka cerita belum ada jalan sana belum letak. Maju, 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 orang pada belum letak. Maju, maju. Ya. Oke, maju. Sini, sini. Iya. Iya, oke, udah. 2 inoper yang buron songon ulat persanggongan masih ada bui botona ba mulai sifat yangan suci masih ada baru di mamang sama tinuduhona. Ayo. Oh, gue. Langsung. Oh.
Ya. Sudah bangun ada? Ya. Baru bawa Bang Bari. Oke. Ya. Biasa ada. Iya. Oke. Nah kok beresan ini? Ini saya huru-huru nami sini enggak? Kata di itu murau yang mau kadari nami. Kita yang tahulah aja turun terabun rabuna. Jadi semua pada dari pas-pas sekali. Marhidion lain nami untuk seman. Lain mah apa ada berarti dulu ang lain nami on. Jadi semua nama perjalanan. Saya magungkoman anak. Dia nami yang lain nami. Pak Nikolas, saya ada persinggungan tuh anak. Saya persinggungan tubur. Saya persinggungan tubur, langsung maju. Maju langsung. Langsung maju, persinggungan. Bawa pusi buang tua. Bawa buang tua, ini Nikolas mana? Saya bawa pusi anak. Bawa pusi anak saya. Bawa panas. Oke, saya ada kami. Bawa buang tua hari. Dia bisa sebut. Bawa pusi buru. Jadi saat manusia itu mulai nami amat Oh, maju pak. Gambar aja nami. Ya, pasti. Ada 2 pejalo dong. Oke, gambar aja nami. Oke, duduk di mana? Masih ada? Iya. Saya ada batu buruna. Baru saya ada. Buru masih ada. jadi saya nama di botoni lainnya. Kami gula-gula muna na marangi onom ma ulus sikat ni ulus na berjulu tu anak ni lainani sada tu anak lainani marangi sa persatuan malah Itu, iya. tu ami na Baru mga saya ada. Iya. ano bebe Tuhela. Oke. kamu alam do lugar sahuda na do nami sahuda asa juhok kala lugar sahuda na yon Aku be. Kami ada sana itu zero tu vampui basara tu vampus yan na hela na yon Bapo. Oh. Maju hendak. Iya, Bapo. Iya. Oke. Aku ada sana nih. ngabang gue so kani masikat ni ulus sa kami gulo sa pingola te ba Sunan ng Spasitor namin dan marga si Tohang gudang napi itu na berjulu persinggoman may itu ianak kon ni amang buru nami Ya be langsung. persinggoman tubuna Persinggungan mana saya ada? sada Buru langsung. tupahopos si anak sada tupahopos si Bawa buru pusat ada saya ada. Bawa pusat buru saya maju. sada ma tu iboto nami dok lain nami Maju langsung maju. sada ma muse tu amang buru nami na marhamaranggi songonima tum tu iboto na sada 5 orang. Ngambil sana nih. Tu Boruna. O Boruna jo sa na, Boruna. Persinggoman. Pajolo. Buru saya ada. Persinggungan ada. Buru saya ada. Ako siya nana. Ako siya Boru. Bawa pusat buru mana? Oh ini. Tu Udah. namara-marangi. Kabar aja lagi. Namara-marangi sa ada. Yan. Kamar lagi sana. Yon, isa banuda namara-marangi. Nom matu iboto ni amang Boru. Oh ibu tuh masuk pada sana nih. Inasikaw sa tami ulus partohonan tu kinopernito dinami sonari uluson nami mamariti otang yang nami tu puta mula jari nagulot takas majoloba na manggudang padida dinang nai asa madidang inauli madidang inalinggan dalam madidang ya sana apan mangin di para nami kaulan na takas baik padidang ganyan
nauli na pinasahan ni Raja sampai matututo para namin apa itu semua cucu namin Raja namin waktu para namin di pasok-pasok di kuanta so ini para Raja namin mall natio udah bukan kami Gabi. Sampai namin saya patuturo kami Raja namin dapat mall natio tulog kami dapat pagkapagan naman so ini bahatan langsung pasok kami mula sudah tuamu selalu na Raja ni hula-hula namin Maula tema dia mengguru namin. anak Raja namin sa kami di Raja ni hula-hula di sol Tarluwi ma di Raja hula-hula namin marpao. Sarado Raja namin pajo namin to hamu Raja ni hula-hula namin. Gabi. Kung kami materternami sa po hinauli ginalinggan na nuangin tinahong wal na tiyo pinatupaluhatan. Beda mentakas si tiyo-tiyo las padu matuhasahatan. Satu, dua, hora. Yang pura namin. Maghiti-hiti ko ni mata ama, anak, doktor di Pergadia, amin. Ilok hata ni Tuhan Yesus, ahulo hareheo Tuhan uluan, na mangulu na porsia diau, nang pemati ibana, jara garuk na mangulu, jara na porsia diau, na sotupa mati ibana, rodi saliring ni delengna, amin martang yang mahita. Hari Tuhan Yesus Tuhan nami, tangasahon kolongelo amin. Marningo pakokom muna radegu kahit narohami tudulong. Ida hodo ami na masa jala pagkutian paru pakilawan na niyon. Nang singang siya kami, sinirang ni hamatian. Mariwiludo kata nami dalam masa duduk rohan nami. Ala sooni hasil ni pakilawan nami. Saya bereng jala tatak mahami alih Tuhan. Sahak poturohan nami, aku na sumur siya katami. Asal manahan jalan maroktong tapos yung namin di bagasan karubutan. Ilaho dari Tuhan naguguhong. Inaunay Tuhan ara nung gabi ko mahuhubok kong kami. Kita saluna na naku paru-paru ni bakit niya mangol lumubi na niya namin ang musipulot rat doho akaya ko pinapal na pwede makakali ni bata na tersurat di Psalmen 27 ayat 6. Psalmen 27 ayat 6 songrong mayolisi. Tungol kahit ikabasa doh asmiroham manihudi utahu salilik ahu mangul jara dumulak ahu masuhaku na bagas ni Jahuba salil nilingna tungol kahit ikan basa doh asmirohani roham manihutahu salilik ahu mangul jara dumulak ahu masuhaku na bagas ni Jahuba salil nilingna ima sahakna dihita salhuna kamando taminan sada do tujuan di dalam batu salku luna seperti dia kami rakadupang do Tuhan ini. Siapapun dia yang pasti Tuhan maaf padupang do natu mau paal. Asairu benda di hati aku parpesalmen saling mangolu imana ulang do ya rubibana akka hamoro do na akka hasusan alay do ibana do tongor do kahenteng basa do asmiroha mangihutahu saliling mangulu saling mangulu apa pasti kurang do suka duka yang dialami malang dia pe pasti warung namasa dan yarupanna alai di hati dako parkesal meido saling mangulu ugasadu kohani atong di sino sugo hasonangan na pinasaha di debata tuaka na porsia saling mangulu mangon pasti akan bercita-cita kohama sesara kita tu bagas ni Jahuba lao sino nang inanami na keluarga saluhukna nunga roha amangon tu bagas ni Jahuba alai dohorot tama mulia tema Tuhan.
Dipasuk-pasuk Tuhan di mata Allah oh diselilingan. Amin. Toro dope nasihati dihasapuran rea ikehamu padung sai sayo persea aine mata manjohamu Tuhan sorangan situ asa jujung na huli, jujung na ligat. Siya jujung mo, ibatok ko. Iba't kikelaon, ukol namin tusumi, pagkikol namin huwag mo. Ang giat, ay bimomok ka na huli, ay bimomok ka na ligat, di-pudi nilay ko. So manila na pasat tu ibato namin, alam ni, kabuk ka tusumi ibato ka. Lebih na berikut bukan lebih berikan berikut lah. Lima dua di hoyo, abis kata sama orang, ibu-ibu ini laikon. Rapal debong buang doa akapilo parmo. Salah berbinambo. Alani suami. Gimana? Bertamu ini, alukan atingan dengan. Alena aku sama berapa? Silo. Asa karapulo. Baru kain poma ilmu itu, apa situ. Nunga sekolah pula kami do, oke do, pula kami di Solo Raspir, asapir betul kayak di nak kami lo karmo, kita betul, saya bisa berwujud, boleh nak bersih, baik, apa dah, orang apa? Baik. Firma kau iba ulbalo bersalokan, firma tu TV tu, lucu-lucuan nanti kau akan sama dan kau ngomong. Soalnya mah sesaat itu respi, dua besar kami, wah siapa sih norata, ini lebih yang mungkin kita bahas sendiri. Terlalu malu nanti orang baik. Amma karena namun aku Iba karena itu orang, saya kaya ilmu, dua karena mon. Ini sama ni mak. Kalau kita sudah berbeda, sudah bukan dulu ya, sudah bukan. Bukan. Sudah juga. Ini
Kulkulan lang. Asulong tidak. Jadi, langsung kami itu, anda perlu bersawir dengan kami nak perlu.